SK Broadband service na miyam gi damak kudong saba kya puduna lakseri. High speed internet service ki tuan ba plan sing laser 450 plan da 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yankai hena amasung SKTV gi OTT pangbigani. 550 plan da 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yankai hena amasung SKTV gi OTT pangbigani. 700 plan da 500 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sani yankai hena amasung SKTV gi OTT pangbigani. 850 plan da unlimited 100 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yankai hena OTT da SKTV, Z5 amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1000 plan da unlimited 125 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, channel sahum yankai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1300 plan da unlimited 150 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samri yankai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar amadi atai OTT tara mari pangbigani. 1800 plan da unlimited 200 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samra yankai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. 2500 plan da unlimited 300 Mbps speed Wi-Fi, IPTV, free IP box, channel samra yankai hena OTT da SKTV, Z5, Sony Live, Jio Hotstar, Lionsgate Play amadi atai OTT tara mari pangbigani. Customer request da ETV Win Hoisoi natraga Sun NXT su lobi bayagani. Akupa marol gidamak Kaisampat Junction dalaiba SK office natraga Sangai Promamang Lekai dalaiba SKTV office lakpiu. Mobile number sing 8974 633 320 natraga 8974 209 152 the call to be pasu yagani. SK SKTV and Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. How keep a past amadi present si karanungai badi wali. Tha ma haibdi mamang tha July ki tang kun gani thoi degina handak tha August ki tang kun gani thoi. Hai riba tang ani sigi marakta punna angang ahum haiba tare apik pa angang aktani class 6 tamiba, class 8 tamiba, madi class 9 tamiba angang ahum si thangna matang thauri ya laga sijabagi kese lai achauba singna adult singna thauri ya sibi paw yam tane du angang macha singna karamai tawdana kari wakhalon dagi thauri ya lage aina hingi bisigi aina hingbisi kanadre habi wakhalon si karamna lai bano haibagi wafum singsi lai aduga hairiba thodok sing si thokra matung sida lenga ki maikai tegi kari intervention tawraga makata na su makal ki thokdok sing si thoktana ba kari tawu mathau tabagi hojik hainarsi COVID-19 ki yam sang na pandemic leiruba chahi ani ga tha hum helklaba Manipur ki crisis, ongoing crisis adudagi sel thum awaba leiriba mayam sing asina maram oiraga mama pa sing na thengnari khudong chada ba aduga masamang na angang sing na su thengnari ba khudong chada ba sing masina maram oiraga makoi da suma makali wakhalon si pogon ba masida danatana mayamna hojik su online di biri mobile phone di biri computer da yang busu mayam jarongani yum da su smart tv da internet ki khutang di yang mayam jarongani yang biri mayam sing asigi marakta khoi angang sing na su yang matam da khoi mobile phone si da makoi na mobile phone season aba internet sin aba have tare masigi khutang da makoi photo video na chingba mayam ama thaza bagi na ba amagi matung ina share to thobagi matung da hairiba थाजनबा मागी ट्रस्ट तो थुगायरगा अतोपा मियुसिंगना मागी फोटो वीडियो तो लान सीजन रखपदगी
madudagi blackmail torokpa natraga madudagi aina hingdana kedorduna habi wakalunsi viral na chingbo era matung da khalak padagi angang nupi macha amasu tha sigi tangkun gani thoi da thamna pokpi da legi dabani hairiba thogdo homsi ahambada rundown on hajabda july gi tangkun gani thoi da chahi tarom do khakta ngari ba nupa macha ama mahak masamak se langjene ba angang ni langjene ba family ga angang makhang ne tani idp kit ni class 6 khata tami ba angang khone tani class 6 khata tami ba angang nupa macha amna kari ga damakta thauri ya laga siram lebano habagi wahangsi adusu school gi माची बोर्डिंग स्कूल है बतारे मधुगी कंपाउंड की मना अनक पदा लेख खतबगी पाउसे लरे मैं तो ना था सिगी अगस्त के तांग तरुकता क्लास 8 खत तमीबा नुपा मचा मा मोइरांग खोइरु मखा लेकाई हाई तारे मसिदा नुपा मचा चही तरा मा खत ngairi क्लास 8 तमनी महासु थौरी यालगा सिरमबगी वाफम ने तो आहान बगी तांग कोनी तो जुलाई की सिना कोई फगाक चाउ इखाई अवांग लेकाई दगी नुपा मचा नि वार्ड नंबर 1 दगी ला जनरल लेबने दुगा महाकना लेगिरे मफम जना साइटोन बाजार एरिया मना अदोय धाप तर मदु लेगिदबु वफम नि थौरी अलग शर्मिंग आतनी अदुग अहम सुब इंसिडेंट हौखिबा अगस्त के तांग कुनगनी थुइसिदना चही 15 की क्लास 9 तमजरिबा अंगांग नुपी मचा अमा मा की वीडियो फोटो से वायरल ओरकपा ममानबा अमदा शेयर तोर बोरम याय अदुब वीडियो से वायरल ओरकपा वीडियो सिदा येंगबदा खितंग वायरल तबा दुम हाइदि खितंग प्राइवेट ओबा वीडियो कंटेंट मसे शेयर तोनरकपनि मदुना मरम ओरगा अंगांग सिना हाइरिबा वीडियो से उरुबा मिकुप तक माना आई हिंगुदन करी काना दुना हबि वाखल द माक से सुसाइड तौर का थौरी यालगा मुख सिजेनी है तारे मैं तो उतना मियाम के साफनब के दमते इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के दमते लेरिब इंटरनेट असिना ngasi di angang mayam amge thawai leunab gi macha gore man maduna mama pana lengangna amadi pikleba mahirui singna karamna hairiba isa ithanda sizarge habi wakhalo laiba masi lehandar ga damakta ozana yumdagi lenga ki makedi karikari tobu mathok tabagi karige damakta angang singna सुसाइड तौरगा सीगे हबी वाखलों से खन बेंगलली बनो करिगे दमक तो सुसाइड की रेट से स्पाइक तौर बिनो वाखलन हबी वाहंग दुनी वाहंग सी मतंग से खन ने दम तंग सी एसकेटीवी की थौरम से लेंगसिन रले बिरे बसी स्टूडियो दा कोगी मणिपुर यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ओजा चिंगलेन मैसनामनी ओजा चिंगलेन ना हाइरिबा टॉपिक सी हबतारे सुसाइड के मतंग दा आर्टिकल मैम भी बिखरा बने ओदना ओजा चिंगलेन दसु लाग सके लोरना ngasi थौरम से सरु या बिगटु से कोगी रिम्स की साइकियाट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर आरके लेनिन सु मिको खरग मतुंग द सरु याबिरगनी बट ऑल द वे फ्रॉम त्रिपुरा होजे त्रिपुरा द लेबरी बा मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की चेयरपर्सन ओजा कैसाम प्रदीप कुमार सु लेबरे ओजा प्रदीप कुमार के माइके दगी ngरang सी कोई नोटिस है कि कोई प्रेस रिलीज है अमा थोपिरक पदगी हाइरिबा पाउ से मरुइना MCPCR की माइके दगी लेंगा ता अपील तवी हंदक चही ड्राप तौखरबा रिवाइज तौखरबा ता रिवाइज तौखरबा ड्राप मणिपुर चिल्ड्रन कोई पॉलिसी है बता रहे मसी की पॉलिसी से याम थूना नोटिफाई तो बिरो अदुगे इंटरवेन तो बिरो है वो हम दुनिया दुबो इंटरवेंशन लगा कि इंटरवेंशन लाग तरेंगे चिर हारी बा थौदो अहुम अदुगा मसिता करी की पैटर्न लाग पा करी नुनानिया लेब्रा करी के तमक अंगांग सिंग सिना अखोई सीरगे हाइबगी वाखलन से फावरे बनो हाइबगी कोई उजाना थिगत पिरु बता मयाम फंगिनम तो माले तो आई अहान बसे आई वांट टू ओपन विद ओजा प्रदीप कुमार ओजा प्रदीप कुमार थंबीबे रास यामना नुंगाइतबा थमोय सोनिंगाय ओइबा वाफम अमने अखोयना ngasi खनरीसे अदु रियलिटी ओइरबनिना अखोय मस्ते सियनबे यारोय अखोयना हाइदिबा यामना तेना मतमसिदा थंगना अंगांग अहुम सुसाइड तौबा असिकी ममांगसु अंगांग दिनतबा तंग सही बुदी संगलबा मियोय अनि अमुक्तदा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट उगी मसा अमत दमखोय अनि पुन्ना सुसाइड तौरम लेने सिगी अमु अकुबदा अखोयना IDP अमसु ngarang han Imphal East की सजीवा रिलीफ कैंप द सीवनी अदुगी ममांगदा मरी मंगा अमसु सीगरे अदुना अखोयना चुआचांपु ददी हेन फिल्म जिसोए हाइबगी नेस को NGO अमि रिपोर्ट सु ले होजिक लाइ से सुसाइड सी यामने अलार्मिंग ओइबा ट्रेन नमदा अखोयगी लमदम सिदा थोए हाइबसीमा फैक्ट ओइरे अदुगा अमुक एना साथीसिना माइनर ओइबा सही सुद्रिबा अंगांसिना थोकबसे अदुना अखोयगी कमीशन की माइकैदगी अखोयना मसीगिसे यामना अर्जेंट ओइबा पॉलिसी एक्शन लौबियोना थमजबनी आई इसामकना साई अंगांग अनिगी लेगिदबगी मतांगसिदा साइटोनगी केसतसु अदुगा थमनापोपी केस कोई चटलगा नजै फैमिली अदुना मसे कॉन्फ्लिक्ट अखोयना चाही अनिगा था खरगी कॉन्फ्लिक्ट से मसी मतुं अमदी कोविड ना अखोयदा पॉपुलराइजेशन ऑफ अखोयगी मोबाइल हेनसिनबगी साइबर स्पेस से लोन थुमपगी सी मगा
ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯐꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯠꯂꯒ ꯕꯐꯔ ꯖꯣꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ Right. ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯦꯠ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯚꯤꯌꯔ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯕ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯕꯗ ꯁꯤꯕꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤꯡ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯗꯤ IDP ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ IDPꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯛꯀꯥꯎꯁꯥꯏ ꯈꯥꯏꯒꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯀꯨꯏꯅ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯔ ꯐꯔꯦꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛ Okay. Oja Pradip ki line se kitang clear oi wale to line se disconnect ogre to na oja ga moi reconnect obi tan jalo je but hoji koi studio de lebiri oja singlen to oja singlen na mamang article me amai bikre hai tare suicide की रेट से मणिपुर तक करगी दम हेंगल इन कमाई हेंगल नो अदुगा तो स्टेट सिंग कंपैरेटिव स्टडी ने सिंबा डेटा वाइज मैम एनालिसिस तो गरे अदु अनोब पैटर्न मोइन होजि ओजा प्रदीप न सु थंबिरे चुरचामपुर गा सि याम अफेक्टेड ओय हाइबगी वहम न सिंबा मरुन फ्री मूवमेंट न सिंब लेरक तबा अदुगा सिजिक लेरिबो क्राइसिस न मरम मैम से मेंटली याम चाव प्रेशर गुम बलैबो माली ओजा कमाई थंबि नहा नते सिदा अंगांग हाइदर अपिक अपिक अंगांग माइनर अंगांग सिंग सिदा जुवेनाइल सिंग सिना थौरी यालगा सिजरगे गाना खनबई वाखल लाइज आई हिंगु केम कानद्रेना क्लास 6 तमे अंगांग न वाखन खले 8 तमे अंगांग अदगी 9 तमी वन पिम सा थमाई खले हेतारे कमाई थंबि सी पैटर्न से कमाई यंग बियो ओय अंगांगी सुसाइड से मसी नोमदा इंडिया दा मणिपुर याउन इंडिया दा कोई नोमदा 34 कुंठा मरी सुसाइड तवेना कोई 2018 अदवाई दा आई मियाम इजगी को साइज थेसु मरुना कोई स्टूडेंट सुसाइड से ओके स्टूडेंट की सुसाइड मरुना मतलब तो थोक पर स्टूडेंट सुसाइड अयामबदी मपान द थुइसे कोई कोटा दा नगी हुजी कोचिंग तौरिबा अदगी कोई परीक्षा का मरी लेनो एग्जाम रिलेटेड हाइ तारे को एग्जाम प्रेशर दगी अदगी स्ट्रेस हाइदि अंगांग जी प्रेशर कुकर दा कामगु मनेबो को परीक्षा से कोई मार्क की कंपटीशन तौनरकपा अदगी मस्ते द मतिंग फंगदे आदे हाइबगी अदगी खलो अदगी निट की अदगी नगी जी लैग्रे को मया मसिंग खंग लैग्रे नत्रा मदाइदि द कोई एग्जाम की प्रेशर न कनमलकपदगी मदाइदि द कोई मागी मान थंगिब पांडम थोंगतबदगी मदाइदि सुसाइड पाक्तन तौबसु मैम थोखरे अदुना अखोगी महिरुसिंगा मरी लेनबा सुसाइड केस अयामबदी मागी कैरियर गा या मई लेने कैरियर गा मई लेनबा अदगी अमना मागी सही हागलेबा सही मतांग स्टेदा मतम सिगी अहोंग लाक्पसिना मरम होइदना मकोइदा पीबा वाखलोन दा हाइतारे को मदुसु लै अदुगा मदाइदि द कोगी लव अफेयर्स हाइबा अमसु यावे हाइदैना ना लव अफेयर्स दैदा कोगी ngasai kari da legidabno haragadi koi love affairs da mari lene legidabagi wafam je dum thengnaiba aduna aina koi mamang da sahi koi gi kunga mari khaki koi gi sahi khangalaga manipur gi koi gi FIR tawraba reported cases sai tare ko hadi koi na ngasai society adum tawdi tawraga ngasai report tawdaba case mem under su leineba hadi report ti tawdaba report tawdaga de koi na ngasagi under reporting oramina masingdu matam chuppada phangiba figure du dagi ngasagi amasine yam doine hadi loi pujalagati adubu tasengna report tawraba hadi FIR tawraba police da report tawraba case masingji ngakta koi khangalaga ma yenge sahi kunga marigi yengmani adu hariba sahi kunga marigi yengbasi gender dimension of society in Manipur na koi gi women action for development konungi se masiga type tawroga madu adi da koina research project macha ma to bai tare madugi findings madu da fangba findings gi matumina kramai legebu Manipur da hariba akoi gi ngasai gi report tawdaba case tu di koina haptre khangdrabina ko adu pasan badadi ko yaudi yaw haidi ko gi media da kari da ko paudi taba aduga tasingna report on di laktaba adu phangi ba report sing de amana national crime record bureau na Manipur gi yaw na ko report si adum fonge ba adu hosi ti ko ide marak si da ko yam to do phong de mo yam update tawdi haidare ko
aduna matamda sahi kun marigi aina phangzagi ba matugi manipuri finance tu matungina manipur da punna koi suicide case si akoi gi hari ba sahi kun mari sida satret ka humfu to we haji reported cases nga tani ko FIR loin parle satret humfu si manung sida da ayam masing di nupa na oye nupa na oye aduga nupi masing si masi nupi dagi di nupa na hele adu nupa sina kham ngambagi sakti se kara dum wat bazani adu etem pute nupi yam tawi ko aduga mai pak pa hi jangi nupa na bu yam hen ba society mai pak pa se adum lay aduna hairi bestai da koi nupa na changma kun mapun oibada nupi na koi gi sani ga kun thama thu oib yam khena dra se gi si ko 50% chang khena aduma ina khena ba aduna adubu koi gi singrang thoi ba thogduk sida di koi nupim cha su yaw na aduna nupim cha yawai matang sida su ziki matam du da yengu matam da su koi gi maru na cyber crimes siga su dum mari le na ba aduga nupim cha case di pura cyber bullying gi case adu su le re aduga mo ji yam su kai thigan ba ikai gan ba adu su amani dana natra ko adigi samaj gi minok imung manungi adigi imung dan jan mangam da ba mayam si thoi ne ba samdai sam na aina koi gi angang nupim cha ti la na ko yum palaba mause masi ngasagi mayum da yum haisi khwalina sep oira safest place haisi yum ne banata ko ji karam thokko matam da yum da yam tuna haningo faudra ado haini ba yum sida han da ki ba mrandi man halaka ngasai phubi chabi ba dagi tobi ke to mayam su uru da ngasagi lambi da lebi su ya da ba yum da han ba sungam da ba adungumba mayama adigi mo ngasagi magi mapuro bagi mayum sida lera kan da mo madigi awat anai mayam si lerakpa dai mapa bam da han basu nuai ta ba adudagi de khoi ngasagi nupi mangre na tawrakan da irolo bidadi society ro magum buga su yam ke sam thing nei ba ko aduna ngasagi haidi hanmam khang da bai tare yum da sang basu ngam da ba mapam sang basu ngam da ba aduna sumai to duna koi gi manipur da koi gi nupi sing da thokpa ke sing mak ta sisu adum yauge ba aduna aina an bagi first round sida aina tamjani gi di maru na koi angang sing gi marakta koi epidemic to na laichat to na koi suicide ki chang ma hengal pagi mong se masi maru na koi gi aina su mamang su yam to thamjagi ba mai gi koi doctor jobiri koi gi mathangi landi koi pungning wakal gi sigi koi laina gi adum lan orani hana ana hojik mi khudi maksi magi sugar leitaba mate manau mata har ga ju pun pulla mine matam da magi nupa du no koi gi guli si sugar gi guli me lei matam da mai nupi gi bp gi guli adum le han gi bina ya mangak tene ana bp ga sugar ga ani se koi machi manau du punna koi gi landar padu ko hojik masida gi nan thok pangam ba koi gi lomi si le selektra bane ana hari sing si koi gi kok ka mai leina ba nasu yam oi adu masi koi gi laina oinadi koi gi masak thon udaba adu manung dadi koi khudi maksi masi magi degree wani loina na bai film ji leiba aduna masidi koi gi puni wakal laina ga mai leina ba adu public health gi achongba issue ma oibanina masigi matang da koi address tawgi haiba tar boidi koi ngasai su habiri duni masidi da koi yam policy koi intervention achongba policy intervention ama yaudana koi gi mathanda koi gi awareness khara piraga masi fagalpa madumda ithaja jade okay awareness kaktani yaroi masa mathanda fagalpa ngamoi adu laichet ko bambagi mongda lakpra natraga manipur se da already koi covid ki impact ama chauna legre covid ki matung jira hujik tha kun ga tare hen ba tha kun ga nipan phajak laba manipur ki crisis gi am chauba psychological mental blow ama impact ama manipur gi miam da mipung khodima angang dagi an dagi mipung khodima ta mal leire aru sel tum gi awaba msu chauna hari ba ani sigi consequence koi covid ki impact amadi हाइरिबा मणिपुर की ongoing crisis असigi impact होना याम चाउबा economic financial की crisis blow मसु family खुद मग मेपुंग खुद मग तलेरे मसी मयाम सिंग असिन मरम ओरगा अंगांग सिंग फाउ बसिदा कोई हिंगुदर गदोग दिनो आई लाइक त मिगा से काना दरे हबे ओखन खलाब जरा class 6 खत तमिबा अंगांग नुपा मचा मन मा थरु या लगा सि अदुसे सुमना सोक्तना फुना दना सिबना तब थौरी या लगा सिगे हना खलपगी वाखन चही तरम दु खत ngaरे बने दुगा चही तरा मंगा की क्लास 8 तमिबा नुपा मचा मसु थौरी या ल सि जगे हबे ओखन खलकपा दुगा चही तरा मंगा खत ngaरे क्लास 9 द तमिबा नुपी मचा थमना पोपी किसिना साइबर बुलिंग की victim amna oirban bar morga hingudur kai kan duino hebe khudak ta sige hebe wakalon ga khaleise masi mama pana natraga parents na ozana makoi si ningthina makoi ka heptar makoi support pi bakhar wat padi oidur bra karam makal gi layong amala within thani woni yembe july amadi august ni yengbe adu tang dagi tang date to date pata july gi tang gun gani thoida chahi trom dugi pam ja sire aduga august gi tang kun gani thoida nupi macha jong sire thori ya loi sire ne aduna hariba within 30 days ke manungda angang nupa macha minor nupa macha ani nupi macha minor ga ta hum mathang mathang siglak tar gadi
angang sing se yam chauna hai bo wakhal puning wakhal ge laina si loi laina rabra natraga kari oidu no happy wang duni wang si khara hena sigi measure sing masigi corrective measure kari ogade hadan mathang gi session la an session je ai ozal len la ching ozal len kamai yeng bi be masi wakhal laina gi laiwong oina ugadori bra kamai thamidra an na yam pikle ba yam no ai school ga kadan le mahiro ngatan le tri sing si no ai le jagad ba tang hoje exam so le bu sunatri aduga amabudi cyber bullying gi case ni budi haire kamai thambi be yamna maroi ba topic amang si khana na ba lokat pirei masis da aina thamjaning basi yanan bada akoi gi mental health si kayamna soksan garaba ge habisi ga hujarke akoi introduction oina ngasai su khana bada yawi gre akoi gi mathang akoi gi manipur siga prithvi mapam matai siga khara dikhane prithvi mapam matai ste yengwa matamda covid ki mamang da leiram baduga covid ki matung da leiba siga akoi gi mental illness ki chance yam hingale covid ki matung da di kari hai ke mi nipan ki manung da mi ama haireba adui mamang da di mi tarai ki manung da ama hairam bani 10% aduna hojik 13% gumba leirabani manipur city ahugirba sahi decades ka adagi koi gi china keno si chaithing se adum phangduna lakpa adum maming amana natraga ama hongaga su adum akoi si khudong cha da face toroga lakpa maduna akoi da yam resilient oiba simaso koi khudol ne na lawrsi masi silver lining of the all the crisis we are facing right from our childhood tagi dum akoi si chahi yang bu surab se dum thengnarai ni ko aduga handak ta anong bada haraga na koi covid ki matung da conflict lakpani ko adu matung da di hojik si blow si in all respects aduga first quite na impactful oiba kunai da son basi khoi gi financial impacts na oidoi ni chara leirak ta ba hai basi mi si yamna waba quite na waba ngai to ba pot ma oidori ni aduna maram oiraga angang hal khaktana akoi gi punsi gi mahau mangakpa madi akoi gi icha singi aduga family gi aina tawgada responsibility si asi tawbanga maktaba gi ningba kai basi mayam ama thengna dana ngasi ngarang da su khoi gi relief camp da leiba ama leiba khudong cha da ba su thokhi gi paw lei recently ko aduga matang sida thambiri basina child suicide si hingal ise kari gi no haba globally ekoina suicide si koi gi karamba chahi matang dana khwai gi hena henbage haina khanba matamda khoi spike ani lei ahan bagina chahi 13 daina 15 phau children adolescents and youth sida spike ama aduga kara adult elderly sida spike ama ani lei aduna angang sing sida khwaidagi henna mokoi gi hujari ba chahi 15 to 29 sigi manungda khwaidagi henna si bagi maram se number second da suicide china oiba yam thajadna aduga masigi atopa maram kayamuk lei adu khwaidagi henna chaw maram di koi india gi oina koi sum yengsabada number 1 se academic pressure neba aduna IIT da tamba adu to mayam ama suicide to ma lari hai tabagi sunateba magi pressure se masana su pijai pressure se ai first ta ge natraga du ta ge khanjaba nuning ba tungdraga hekta masi koi gi kano si loiraboi khanba hai tare matungda asam ta leitar badawna ga khanba adumain tawdana number 1 sina academic pressure ni number 2 sina romance ka mari leina hai tare hojiki sisu cyber bullying ama lairi sisu something or other koi gi inkhalakpagi mana natraga so topa mi singi adugumba leiramgadra haina dum khanjai ko ahum subasina karino haraga impulsive oiba makoi di judgment da kya chatte emotion da chatle ba moi chahi matang se aduna mana pot ama lebiu natraga aduma tawge natraga mana yam thawai yauna ngasi di pot si phangani kaina khallaga phangdaba kan da moi se khandaba tawdana hekta ma se siumba yamna kino oiba koi gi adverse oiba yamna sathiba khumthang se kalokhat pa singam me ba moi se ngaki wena asmaina leibani aduga hujiki ngasai gi nupamsaga nupimsaga nupaga nupiga gi marakta suicide ki tendency suicide attempt aduga success oigiba suicide ki masing si ngasai yam phajana chumna thambi akoi gi nupaga nupiga yengna bada suicide attempters sidi nupi ni yam hele ba ko aduna ngasai akoi nupi sing sidi di mai gi physiological adagi social economic and akoi gi paternal society patriarchal society obisida makoi da say things double ni triple ni phangi se adu mu birom gani mayam su ko aduga aduna makoi si khangbe aba khangama matung da su makoi si tolerance ma palambi le rakta basina maram oraga attempt se am tawba adu attempt tawba matamda akoi na suicide attempt si lethality ha na malai kayam sathiba attempt no man tawrise na adu nupi oiber sing se na magi min sing se kitang kanu oide yamna strong oide khudam oina ai
ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯊꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯐꯤꯅꯥꯏꯜ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯊꯛꯑꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯇꯣꯜ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯊꯛꯑꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯂꯤꯁꯔꯤꯟ ꯈꯔ ꯍꯦꯛ ꯊꯛꯑꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯒꯨꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯦꯔꯥꯁꯤꯇꯥꯃꯣꯜ 10 ꯆꯥꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯤꯅꯕ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯒꯨꯂꯤ ꯆꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯆꯥꯔꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯛꯆꯟ ꯆꯥꯁꯟ ꯄꯣꯏꯖꯟ ꯊꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯊꯛꯑꯝꯕꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯧꯔꯤ ꯌꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯜꯂꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯤꯅ ꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯈꯔ ꯑꯀꯟꯕ ꯍꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯇꯥꯔꯛꯇꯅ ꯊꯧꯔꯤ ꯇꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯏꯟ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯤꯡꯂꯦꯟꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯇꯨꯗ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯦꯂꯥꯔꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯇꯦꯠ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯇꯦꯝꯞꯇꯦꯠ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ 20ꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯀꯨꯟꯅ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ग्लोबली लाख निपान ने सही में लाख निपान सिगी 20 टाइम्स क्या नो 16 लाख से सही खुद की अटेम्प्ट तौरी ने अद हौजिक से हेंगलइब्रा हेंगलक्तिब्रा दु स्टैटिस्टिकली उत्पमदि चंगे दुबो खोइन खनबदि हेंगलए न खल्ले 16 लाख नत्रे 1 crore 60 lakhs 1 crore 60 lakhs अंकलाले अदुना कोईगी सुसाइड से कोई थम्बीखिबा पब्लिक हेल्थ कनो मने दो इशू मने हौजिक से अदुना कोइना लेना मयाम अमा कन्नबा HIV हाइरो कैंसर हाइरो अमा होनरिबसे मसी in comparison with the suicide prevention की हाइरो रगदी कोई efforts से हमदे यारिबा अदुगा अमो scientific fact ता हाइरो रगना suicide is a preventable phenomenon नेबा preventable होइबा अदु preventable होइबा phenomena मा असुकी मतिक यामना मसिंग याम लैरिसि करिगिनो हारगदि अखोई पॉलिसी से दकेतंग अहोम अमा परक दरकार ओइबा अदुना मसिगी स्ट्रेटेजी मयाम अमा अखोई मेडिकल साइंस ना सोशियोलॉजी ना पुजलगा याथोगा खरदि अदुम लै अदुगा इंडिविजुअल लेवल दा करि तौबो याय ओजागे लेवल दा करि तौबो याय फैमिली के लेवल दा करि तौबो याय अदगी कोई डॉक्टर सिंगदना करि तौबो याय हाबा मयाम अमा सु लैबा अदु पुनम सगी मथक ता होरेन अखोइना कोन बराव ता लाकने दि थंबिखरे को अदुदा मो आई खर थमजगे अदु हौजिक से अंगांग सिंगना सुसाइड तौवे मसिंग हेगलैसि करिगिनो हाइना अइना लाइक त पाबा मति नचदे इन स्टडी तौबुस नचदे अइना क्लिनिशियन अमा अइना उजबा कांदा जेन जेट लैना लैरिबा अंगांग सिंग हौजिक जेन अल्फा अदुम योरे को जेन जेट से लैबसे मखोइसि अखोइगी जनरेशन सिदगी मोइगे खेनरसि मोइदी आईटी ना थोम मतमने आईटी ने यामना पिक ओइना हेगलप मतमने अदु मोइदा कंफ्यूजन अमा लैबा अदुना इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मी अमगे लैबा मरी फिजिकल रिलेशनशिप्स याम वाटपा अदुगा वर्चुअल रिलेशनशिप तना याम लैरप मतमने अदुना करिगुंबा मंगोंदा कोइ याम हर्टिंग ओइबा याम इमोशनल ओइबा यामना नुंगाइतबा पोट अमा लाकपा कांदा और नुंगाइबा अमा लाकपा कांदा शेयर तौननबा मी सि रै लैतबा थाइना कोइ मतमददी इने इंदोन खुरा मामा इदौ अबो मयाम कोइ लैरेबको अदुना अखोइना नुंगाइते अखोइ उरगसु मोइना हंगबी कोनजनबी हंगबी को हौजिकती युम अमदा मी सि रै लैनत्रे न्यूक्लियर फैमिली ओरे अदुगु न्यूक्लियर ओइगे ओयु जॉइंट फैमिली ओइगे अंगांग सिंगसिना फिजिकली ममादा मनेदा मंदोंदा खुरादा वारी साबगी चांगसे इवन कौबफाव कौद्रबने हौजती कौरगफाव खुमद्रबनेबा अदुगी रिलेशनशिप लापथोरकपा अदुना मागी इमोशनल सपोर्ट से अदुगी मदि मांगकपा अदगी मागी लाइफ की वैल्यूज अदगी ह्यूमन वैल्यूज का से अखोइना मगोंदा अखोइ तांगननबगी खुदोंग चाबसि फंगदबा मगोंदा इन्फ्लुएंस तौरसि डिजिटल सोर्स ना तो ओइबा अदुसु माना चूज तौबो ओइगदबा हाइदि अखोइना सिमा फैयेना हाइबा नतबा माना सि येंगनिंगी सि उनिंगी हाइना माना चूज तौजबो ओइबा अदुना मागी अखोइगे इमोशनल इमेच्योरिटी एक्सपीरियंस वाचबा पोटसे मेंखनबगी कनोसि इरै लैतबा अदुगा एक्सट्रीम कनोसि द केसिदा लाकपा मतमददी मखोइना consequences इखन खंदना माना एक अपाम बसे एक तौसलुबा अदु consequences दी सिगुमदा ओरगदी irreversible ओइरेदना अदुगा हौजिक थमबना फबरा कोना थमबना फबरा अदुसु एकोइगे कनोगी मतंगसे अखोइगी सोशल मीडिया दा लैरिबा अखोइगी अखोइदा पिरिबा onslaught हाइगदरा अखोइगी vulgar कनोसिंग वीडियोस एंड ऑल अखोइगी मयामने येंबदा नुगाइतबा मयाम अमा थोइ अदुगा अखोइगी सिगी क्रिएट तौरिबा कनोसिंग सिसु अखोइगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯤ ꯀꯣꯝꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯁꯦꯟꯇꯤꯐꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗꯩꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯅꯕ ꯃꯣꯅꯤꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯅꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ इनहिबिशनगी कनोसिसु याम हंधरकपा अदो सब्सटेंस की इन्फ्लुएंस दसु मोइना तौरोइदबा मयाम हाना तौबो ngamdaba मयाम am तौरकपा अदो samna हाइबदा सोसाइटी सिदा मोरल वैल्यूज की खरा नेमधरकपा मतम अमा ओइबा को अदुना अखोइगी मयाम सिदा अखोइगी कनोगी अखोइगी सिगुंबगी मरम सिदेसिदा खरा हेंजलकपदगी डिग्री सि फनामना हेंजलबोइना खल्लेबा अदो मयाम सि कनागुमना हाय यामना अखोइगी प्यूनिटिव एक्शन खरा लौखलगा एग्जाम्पलरी एक्शन पनिशमेंट गुंबा तौरकांदा डिटर तौगद्रायना अदो एक्सटेंट ऑफ मागी कनोसे लेरिबा सिचुएशन सिदा लेरिबा से अखोइगी मेजॉरिटी ना सिगुंबा सिदा प्रमोट तौबदोंना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समना हारबदा याम येंगबा नुंगाइतबा मसक फजदबा मा वीडियो मा लाकपा कांदा अखोइना येंगिबा अखोइना masu share tawdraba aduga akoina mabu keno thumbs up pidraba adu di matomdana encourage tawdragadi matomdana adum taptha jagidaba mangjagidabneba adu yengiba akoi punamaksina instinct kari haina khandharuba tawdana hekta mayamda share tawdana viral hekta oiba adumain tawdana hojiki matang sidasu matomdana masidi fatte mi gi izat sokpo pone na mayam sina khutse lepiragadi adum thoktabasu yabneba aduna indirectly akoi mayamna su masida pangjalibneba adui consequences khalamdaba yai ko aduna masigi pot sida su khandaba watpagi pot ama adum uzai aduna aroibadi kari tawge masi mayam si thingba ngamdaba oragadi akoi individual level da karamaina mokhoi emotional kano se capability or coping skills se karamaina strengthen toraga sigumba ingonda nugai to pot se lakpa na kamaina aina defend togadagi have se emotional kano se coping skill ko akoina emotion se karamaina control togadagi have se agang khuding makta koina training to ba mathau tarakpa akoina hawai ma nupimcha singda physically assault to ena nupimcha mayam ma koi kano gi martial arts tabi dagi even matamama da nupimcha sing chingbagi le mada thang ye paga chalu kai ba matamam le rami habedi something like that akoi gi defense mechanism se engar han bagi mathau tarak pra haina khalle ba kai no changing world sida akoina pam khudimo oiwa habedi yade dana aduga loinmak akoi dandi tawni haragasu sidi huge number of people are involved moi loinmak se faraga jail tham se su jail cha loi dori ne ba aduna di atopparom de yang kan da akoi gi defense mechanism se hengar lagadi akoi gi life skill tabi ba matamda sigumba akoi gi emotional coping skill ka se hengar lagadi he na kana bala khatra hai bagi pot sai na han brown da thamjage okay akoi gi intervention mayam amma mathok tare habne du primarily akoi gi tongan tongan ba family dagi horaga hab tare family gi mioi myam sing asiga hana koi gi achouba family joint family oiramba even joint family mang natraga su leiriba sagai nate mari mata myam sing asiga leiramba koi gi interactions hai tare interactions mayam do handaki na maram oraga interpersonal communication amaga face to face wari sana bagi adumna ba culture se mangdharak pa aduna makoi dagi su phangogo da wari watai lessons mayam ama moral values mayam ama phangak na maram oraga कोई मोरल से डाउन और पादुगा ultimately कोई information and knowledge की content की कोई resource मैम सिंग सिसु online medium सिंग सिन लो हिम नंबर मरगा कोई से नो मनो मगे isolate और रखपा मदर मरम मरगा कोई द mental support फंगता बसिना so आउन problem मैम ले तो intervention मैम मथुक तारे तो intervention सिंग मनुंगा लेंगा की intervention से ख्वाइदी मथुक ताये है ना कोई MCPCR की माइके देगी मणिपुर Commission for Protection of Child Rights की माइके देगी उजा प्रदीप कुमार ने हम करना तो मोकल उइबरी अरगा चाहिए सी की उजा प्रदीप online दले भी को yes oza pradeep aduna chahi se ki jun ki tangkun gi nipan da su advisory meeting ama pangthok ki bagi pausu phangjei aduga handa ki chahi se makta da hairi pa hana da gi lerak pa dum laba koi gi children policy si masi revise tawi haibi ofum na singba da oza gi ngarang gi chedu da su masi yam tuna notify to biro haibi gi ofum na singba pale duna intervention se lenga ki maike de kare intervention ma thok ta bagi aduga policy se na in the form of policy karmaine intervene torkada bano khadang thambiyo aina aham la thamjani se vulnerable situation mayama thambigre ta akoi is that thoiba sibagi thori yala siba sing se individual oina personal reason de siba oina uba natabida three phenomenon nama la aduna masi yamna namakta sokwa phim mama leire आइबादी पॉलिसी एक्शन नंबर दरका ओइसिने बा मादी साइबर बुलिंग दे सिबु मादी परीक्षा को दबै सिबने ना पर्सनल ओइना इंडिविजुअल ओइना नैना बि
Okay. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯀꯦꯞ ꯈꯔ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ past 2 years ꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ conflict ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ cyber space ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯕꯔꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ violent ꯑꯣꯏꯕ image ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ penetration ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯅ emotional outlet ꯁꯤ ꯊꯤꯕ ꯀꯥꯟꯗ number 1 ꯗ ꯌꯥꯝ violent ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗꯅ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯧꯅꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯕꯅ ꯑꯩ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯤꯡꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯔꯤꯁꯤ ꯆꯣꯏꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯕꯁꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ administrative and institutional response kari lege sineba aina thamjaise akoina policy matangda 2020 da government na notify tawre for public comments si kya laktre 2025 ka anagi lariba akoi ki policy do matam ka chana ba koiraktre akoi ki 2017 da draft taw givna bihanam 2020 covid lakre crisis myam lakre insurgency ki adagi aspa ki impact tonga ba ohom yam laigre adu tadi ko revision tawrasi haidana government ki apama matung ina 2025 March tam tawjare adu question laigi hojik post conflict ta angang gi mental health ta mayama soglai basi ki yengdi re hairaga koi policy action nama sangjan batadi policy document nama laigidra laire already there finance sector laire adudi akoina urge tawli is government da mase without further delay masi se announce to biro masi award apa leigani matungna amendment to yai option be thok yai aduna akoina administrative response habita the government has to notify it aduga institutional sida ko psychiatry department adagi clinical psychology department gi leibasing asina findings mayam leirangani madu fajana tongan agency sing da phangalaga apunba yamna holistic oiba intervention kara akoina suggestion to joba kanda school da life skill happy gadabni resilient oina ba aduga healthy out Okay. Uza Pradip ki line se amuka kita nungai buat pagi ba mitaya aduna matam phanga te uza Pradip ta mu quickly lakcharum ge to hujik ai makha chathan ku to ai uza Chinglen dung laksage uza Chinglen hujik ki intervention ki matang ge matam ngasai su khaga tum loi thambi khro jam amna aduna uza gi maike digi hujik la iba koi state ki policy duna as an bigger framework amu ina lahal matung sida koi kari hujik thambi ki skill development ki ba mai koi gi syllabus ta kai school dagi masi yohon ba mathuk ta hebna jung mayam lak piri uza gi maike digi kari corrective measures na ta suggestive measure kai ge to mathuk ta intervention se kai thambi ngi yamna kogi masi machet makai oina kogi nainabada yes thoidaba poti oiba haidi masing yengba matamda sibe masing yengba matamda india pumbugi onesu society ki masing yengba matamda kogi nomagi suraga chaba kambu sina masing khwayame daily wagers aduga madugi matung lakpada kogi housewife haitare ko sisu koi masing yam tawe aduga kogi mairoi adagi the student adagi sina kogi maroi na kogi magi family problem family hadi kogi ko siba tamda family problem je am badum siba aduga angang sing mari lena badadi parikha adi exam su ing sai jagre exam gi stress ya mari lenai career ga su ya mari lenai adagi drug nung si ga su mari lenai usi ki cyber gi kar gi kesu mayam su leire ko adu masidi am comprehensive oiba policy amadi am thokta aduga child gi policy simadi yam masni Manipur da hauji koi gi children park Manipur kya lagi ba haidi angang sing gi sanabam se karai lagi ba angang gi sanabam loi ba hanubra loi tongjan na koi gi thauri ge loi tat le na nawai thai na yam tu na hai gi ba ko haidi mama pa la ga su mama pa dum tongchalaga angang du na makha la ga mama pa oi tung ga su adu yam theng nei ko akoi gi Manipur da koi children gi khakta gi oi ba koi gi tongan ba mai nga sagi nungai jana na bagi entertainment ki kari gi kara gi sung ba si ju almost late ta bane nang science park har ju ari ba kanu sini leri sina tra ko na samjan bidra ba adu ga nga sagi koi gi
ngasai kani nongkhang char gum adungba mafam oina ayamba su oina uiba anang adagi amuk child protection gi usik habiri basi commission si masi at least a minimum of 1 crore kai si chahi da 1 crore si quite big pane si jo meta thamda haidi sel kai thokta bai tar lenga ki mage adu haidi thambi da bai tar ana khoi gi sagi de pokso gi matang da har ga zulpa lakun me thamba adu su basa sina posin da we tawba aduna akhoi gi maru na khoi social welfare department ka mai lenari ba se thammi ba budget si prapuri akhoi gi bon size oram bade hujikti akhoi gi enemic oi re haidi enemic oi hana di bon size leng da bi do zum chaw hen da bi do doji chaw hen da bi gi kang pisang gre ba enemic on gar bane aduna ngasagi ko na child policy tro ko matam da child budget am thau tai gender budget ma thau tai gender budget yeng matam da manipur da hodi auto crack kuidri adu ngasagi magi outcome gi budget adu mari leina bu dum yaw da min chum na gi provision du khra thami bu khra dum thama maga ma expenditure du utramina ngasai nei na phang khang da bai tare ko aduna tawningai di am leiba aduna ina maru na koi mapung da thamdani si angang sing gi sedai da koi syllabus ta kari da reflect over ya mathok tai adu loina na koi gi lenga ki leibe school sing je se so koi gi matik cha na koi infrastructure lehen ma change se samna da school de le ni government ki adu ga hari bu da koi toilet le roi adai ni pim cha jing sai toilet le traga dim chakra ne adagi ding sai gi phalang phajana sem jaloi adagi masai award pa mayam jino painge le bu SR gi report loina yawe bu ko aduna magi levam tokpa magi machak mathum library gi harsu computer gi harsu adi thangna ising ba harsu aduna punamak si koi child policy le ga di mata du reflector kadori ne bu aduna mata du da koi gi ming changa sima yu da bai tare koi manipur gi se aduna child policy de natre koi policy manipur khar le yam na nungai bam na ada ngasai gi aini hajab do light camera no action se sidam ta ba koi my policy de le ga action on the mina ngasai film ta usya de se samna da koi raj khambir ngani manipur film policy le natra the sports ki policy youth ki policy cultural policy ekta hanguradi ta leram ni ko aduga thabak onadi implement tawbugi mong si partly khara tawramaga dum tokhini ba adum phajjana mapung phana tawbusi ma thengnaroi ana artisting mayam ko gi nang covid matung du da ngasai gi loina makse ko gi wakhal laina na bagi I pau mayam tatna ko gi media da thopa taram ne ba adi artist adi mam ler ba artist hek thorp da miyam naga ko gi sonaba leidna ko yamna tang ujaba physical and mayam do ji auto khara thau ade ko ngi sagi bijum sa ba khara yaw mayam thengna mani ba ko ana wakhal laina puning wakhal gi laina sidi ang ka phangna he hengalak pa amane bo jikse aduna maswais da di ngasagi ko gi maruna ko gi angangi matang da koi lakba matam se di hujiki hariba child policy si phajana manipur state ki child policy lei baji phajana muka hanna tana dana mohna yengjan dana madu tobam change adugo loina na akoi angangi policy yarpa matam da mama ampa gi mathong mutai ba haidi mama ampa se mathong tai ba haidi mama na ko gi mama ampa mathong tai hajari se ko hujiki hongai ba hong basing sida ama yengche ba akoi gi yumda akoi gi machana yumda akogi school dagi halakpa matamda mama hana thibadu thidi mobile hana thibase masa yam toy thengne ba mobile kai lege na mama le da thoi ma halaude adu mobile ma phajana thana ba adu ragadi aduna kogi usiki thorai ba no technology jing hai tare ko masai de maru na koi smartphone sida pura addiction pura koi masida tau pidana ngasagi maduna piba samnai da magi mama pa su koi smartphone orakpa oza su mama pan orakpa aduna irolo bidadi ke da mama pan hai bachang ta ba maru pan hai bachang ta ba adu da yaw ba sing duna madudagi koi gi demonstration effect na how to eat how to drink how to think lon ba si adu dai tamak aduna globalization harise masi pot khatang koina mina yolap da koina laiba khatana te wakalon ju yawe aduna mada dia maru ba hai tare ko aduna aina sigi sida round sida ina aroi boina umtang haijaning base hujiki maru ina kogi ngasagi kogi one sided globalization ina koni de han mangam draba yekna bogi maru na de koi yore koni de han mangam dra ka harise loina maksi kogi ade thori de ngasai ayam mana thori yala si ka harise ayam ba kogi magi minsi barap bogi ona su thori amana dum hele ana ata base ma adu tora du legi dre ata base sum adu de amna chingjalakani ba mina thori yala de maso ta dum bogi line je chang ko aduna ngasagi kogi doctor di khambirang wani kogi khamgi bai di doctor honyam to haibine ai so hangjaru re suicide ideation je pramai to gena nupi manga troko la pom tam ai sumai hangye kogi nangda ai da seasoning haibase masayam toina haraga di chekil loina hai
अदो अइना नुपी तोंगान तोंगानबा वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट नोमा लाखिबा नुपी तोंगान तोंगानबा दा अइना आइदे सिजनिंग जे हंदकी हप्ता जिदा हागिबा सिकना कना नो हंगेबा असगा सिगी निफुरा हाइरमे हाइबा मी से तरा कुन मदुम सुरमेबा अदुना गसागी मणिपुर जिदि हेंदोखरबा हाइतारे हाइदि अदुना कोइदि तोंगानबा लाइदिबा सिदंगे कोइ हेंजनगरबा जगह अमा दुम ओइरबनेबा अदुना कोइ जिदि स्पेसिफिक ओइबा मफम जिगी स्पेसिफिक ओइबा कोइ पॉलिसी ओके स्पेसिफिक पॉलिसी मतलब ते ओजा प्रदीप ते ओजा की लाइन यारिंगे से दाई ओजा लेनिन दे लाक्रिंगे से ओजा प्रदीप अमतंग लाक्चरंगे हेतरे ओजा ओजा गसागी पॉलिसी तु दा ओजा ने यावनिंग वाफुम खरा यावरबा वाफुम खरा फोंदो किबा माले मरुइना स्किल की मतंग योगरे मखा चथबि ओजा आइजगे तो वुड इंस्टीट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांस अथुबा म दरकार ओय ओके administrative की दे याम तुना notify तो गदा बनी याम integrated approach ने अखोई ना draft कोई policy दे पिजरी से the prevent ने अखोई याव इसे rescue ने rehabilitation ने in all kinds of child rights violation aspect अदुना अंदर की लाइबा mental health issues से personal और individual case में लोगी गनो हाई बने बता से दा institutional दा कोई इधर रिम्स ले रहे जेनिम्स ले रहे और मापान की निम्हांस हो गए सु स्टडीज फजना तौवीरगा evidence based intervention तौवीना बा और ना व्यू अदुना mental health issue से अतोप लेबाक थोई बसिगा कोई का तोंगाना मानदब खर ले रमने आई साइ पंजागी बा कोई आउटलेट थी बकांदा ड्रग्स याम ने ड्रग ता मचप कांगबु हम ले रे ओके पोस अकोई कॉन्फ्लिक्ट द ड्रग्स आवे हम हेंगल ले अदगी लेबा नुबा नुसीबा लान तोगदबनी हाइबगी आउटलेट सिदा मयाम अंगा मयाम चंगी अनि अहुम सुबदा याम सोन बजने इमोशनल आउटबर्स्ट लेबदो मानो कोप तोंगम दना सुसाइड की पोसिट लाको ओइब्रा अदो ट्रिगर दी मदु मागी रोमांस ती ओरम बेय खान नंबर याम फंगदबे ओरम बेय मयुंगी पॉवर्टी ओरम बेय अद माय आउटलेट से हेल्दी आउटलेट से अंगाम द पीद्रे सिनेमा थमजनिंग से अदुना अकोगी पॉलिसी से मसी इट इज टू लॉन्ग अकोई मसी मतम से हम लॉन्ग मनग्रे 2020 रेना 25 नि अदु लाइव सिचुएशन दे यामना ग्रेप ओइरे from bad to worse aduna lei se aduna honest request ne mayam puna mangna su endorse to gri bani asi amtang lau thoga yeng si natradi ekoi gi angang sing se kan me yang wangani sine na thamjari se hojik se unreported oiba mental illness among the children se yam leigani kai no da mama pa sina life faramaga to sa pang da baine na jantra sirga lakna mayam su leramgane ba adigi khatna ba थोई बाकोली बादगी गोली सारगा मतम लेन मयामा असिगी से मेंटल हेल्थ का या मरी लेना मुने ने खंजै एक्सपर्शन लेकी को अदुना होसिति फजना मपान थोले सरफेस का कोई फंगेबा सुसाइड से अदुना चाइल्ड से यामना हेंदोना ओबम थोपदि हेन लेरबनिना समथिंग मस्ट बी डन on war footing da koi to da ka oina sinai na kan thamjani se aduna my honest appeal once again the social welfare department na for question biro notification ki the governor council manipur ki koi governor rule leibani na president rule leibani na decision lo biro ai isa na jo governor se najar ravni si ki appeal se notice ta ekun ahan ba koi ki masai policy lo state oi ga dori ni si jo wa achievement na high tarik ko adu taka oi bane ba koi se koi ki drug policy ravani yamgan na mani india imam da koi se lai bani age policy ko na lai bani why not we take up child policy now sine something okay why not now child policy already draft toroga leiraba madu draft tor matu revise tor ba hetar handak ki march ki chei si ke march da revise tokre july june tha da su koi meeting sing mayam pangthokre adu target kari gidamak adu hojik pattern am within 30 days july kuni thoi dagi na august ki kuni thoi phau pada angang hum suicide toroga manaba pattern habitar magi reason to one waramba ya du same pattern da thori ya laga angang hum pigli ba angang mayam sigalak targeti karino what's going on karino soiri se habagi wahang amal laktore aduna intervention mayam thambiri aduna uzali nendu laksam uzali len masai su khara jar hodo pikre du maru ina koi parenting dagi hor sai parents ka karega koi family dagi yam disconnect work poi wahum su thambiri ja aduna parent ke sahayata ki karigari intervention school ke sahayata ki karigari intervention aduga mahirui sing na mu kari tawba koi collective oi ba mayam gi responsibility hatar kamai tu tar ga koi angang sing se yamna healthy mind oina hatar lehen mungam gadage kamai thambiri ja
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯇꯣꯞ ꯗꯥꯎꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟ to the top ka kari lakadage makha sida kari tawba yage akoina policy hairo punamak implement tawraga so akoigi financial kaino laiba problems di kaisu faroi hariba matam khradi it will take time adi marak sidi sa akoi kari tawba tai angang sing se prepare tawba tai parents sing se prepare tawba tai community se prepare tawba tai ba akoina situation si akoigi natural kaino disaster am thoe man made disaster am thoe haragadi akoina disaster du kannana ba natraga madugi remedial measures lawbugi mangoina na hujiki so oba mi sing se karmaina waraga hena so loi dage haiberom da koi asisumi ngama thamaninge I think asai akoigi Pradip nasu thamigre ko already manung dale ramade hoji surface ta la uthok ba hore symptoms thokle have never ahan bada infection toraga body is swollen matung da hoji symptom thokla am never I don't know it is already too late have never adu orga so koi khut thagadabdi natte ba aduna ihan han bada akoina akoigi mahiroi sing haigadra youth sing sida thamjaning basi ayamba angang sing na life ki purpose and life ki vision future ki vision je irei leitaba masi karigi nobo makoina masi lepa matamda akoi bagi phibam sida moina uraga madadagi tamjabaneba taruba uruba media gi maike khudimuk te isu reality da su makoina phajaba nungaiba paba future gi yamna bright oiba potse ubai phangjalak akoida hopelessness haiba ma worthlessness haiba ma helplessness haiba ma masigi triad se cognitive triad ko weba suicide triad to is the haiba triad sina yamaneba aise asasu leitraba adagi aise kana amtana su help to banga mroin khanjala ba aise ka amta maman leitraba pot en khanjala de kaidodu na ingbugi haiba potse tahalai si karigi no harga environment si so amaneba aigi broken family ama leire adude yum sida hanjan badang aktang nungai na mama baba na tawgadabsi ama khatnadana lawnadana pukham langnadana chak athong bainjang athong bana mama da haijindana phubi na tawrakan da magi wakan du kamai tawdoino bu masi family ama ni khaktagi wari di na te ya me masi su adagi ama na mama pa sina wa na pesa tanjarure aduga humang marak sida aduga hala kan da mana phangai pesa sina chara si tungak taba saba walak pa haitare ado mama pa na wana suru bidu urakan da ngang sin su nungai jadaba adagi magi ning musu muk thungjadaba adagi mabuk sulamak pa sima situation sin da mind ji kamai no faduino ba adagi amuk kaina hujik haijagi ba Pradip nas thambi ki ba media sida highlight tori base ayamba akoina kano tori yengkan da analyze tori yengkan da entertainment adagi positive kano ki reports mayam community anywhere world da tokpasiga crime and conflict ki uli siga proportion se kana hin game view aduga newspaper ki headline da yauri sing sidu positive ne hen bra negative ne hen bra game view asmain to mayam ma adagi education da lecture su akoina mark oriented oina tawba akoigi personality same boy na tawda si chahi am jale hariba hojipudi luckily lakadoriba angang sing generation da di new education policy na harau jeba ko masini implement tawda matam kar changa su concept haudi hongreba aduna mark is not everything haibasi lakreba ahan badadi akoi ngasai gi academic pressure hairam ise masi mark is everything haibadagi ayam lakhi baneba aduna mark is not everything ko personality development aduga life skill haisina karino bu aina life to thengnagadori sidi koigi larik te yauri ba hanagi larik te yauri ba parasing do thengna bangam deba asidi koigi purpose khara dadang sina baneba plus knowledge duma kana hoi ko knowledge si fangaga su apply to ba hitraga is useless knowledge neba computer te yauri ba facts and figures me am sibo ina sina bangam gadra bangam moi ba dri macheram khatang lokhalaga sina ba haiba miduna kanu tawdori ne kana phangdoi neba armain tawna unnecessary knowledge me am bisan babudi sina ba yaba knowledge and skill khara piraga magi hingbagi lambi machara ama phangjakragadi that is more important educational kanu ne ana khalleba idi contribution ne na khalleba hauji lai sidi khoi me am cha manana taminani ultimately aim jisu cha manani aduga nakan namana pura horaga thamahuramni na nakan duna mayam degi la mention laga moina paisa lawraga chakini akoina somda phunjal laga leramni adu kun samna harabada akoigi kano mama akoigi lanthum ya mama leiba akoigi building amai manungda changnana ba thong se kunmuk leiba adu akoina thong ama mayam kri invest na hinga changba ngamdraga remaining 19 thong dur mayam tamna sangaga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯍꯣꯜꯂ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯒꯅꯤꯇꯤ ꯑꯣꯐ ꯂꯦꯕꯔ ꯂꯩꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 12 ꯄꯨ ꯌꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯃꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯨꯞꯆꯟꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯨꯞꯆꯟꯅꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯇꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ crores of rupees ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯜꯇꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯆꯔꯥ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯔꯩꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯨ ꯁꯨꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯍꯣꯡꯕ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯤꯅ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯀꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯪ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯃ ꯆꯠꯆꯩ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯀꯥꯏꯗꯩ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ 80,000 to 1 lakh ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯃꯤꯅ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯝ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗꯄꯨ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯟꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 7 ꯐꯥꯔꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯍꯨꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯧꯕꯗ ꯈꯥꯡꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯊꯕꯛꯇꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯇ꯭ರೆ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯃꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯅꯗꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ few 30-40 lakhs or 10-20 lakhs ꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯦꯛ ꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯟ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯦꯟ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩ ꯄꯤꯒꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯥꯅꯕꯗꯤ ꯐꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯃꯛꯇꯤ ꯅꯥꯔꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄꯤꯌꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯔꯩꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯟꯁꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯒ ꯚꯔꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯣꯕ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ thousands lakh ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ overall ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯁꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯖꯣꯕꯀꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯕꯨ ꯖꯣꯕ ꯀꯧꯒꯦ ꯀꯔꯝꯕꯕꯨ ꯊꯕꯛ ꯀꯧꯒꯦ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯅꯪ ꯁꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯀꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦल ꯀꯣꯁꯟ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦल ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯀꯣ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦल ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯁꯦ ꯁꯥꯎꯕ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯌꯦꯡꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯁꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯂꯪꯉꯦ ꯔꯤꯃꯣꯠ ꯂꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯗꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯈꯣꯡꯉꯦ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯔꯤꯆꯇ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯗꯧ ꯄꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯁꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯥꯎꯖꯜꯂꯗꯤ ꯐꯨꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯦꯕ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯑꯩ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯏꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯩꯔꯛꯇꯕꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯔꯥꯟ ꯄꯤꯁꯟꯕꯤꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯆꯣꯞꯍꯟꯕꯤꯔꯦ ꯑꯩꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ I should have a courage to stand up ꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯣꯛꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯄꯤꯇꯤ ꯄꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯂꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯔꯦꯖꯤꯂꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ concept amakak aikoda watli braina khalleba masi ngasai parenting gi matang khangbiबनी ko ado parents ki level su hariba angang sing gi level su yamna khenadana akoina ujeiba akoina generation anima parent hairdi hojiki se sahi kuthra ni phugi sai oini ko ni phu yang khai sai di adu degi mo akoina senior neba akoina yengjaba ganda hariba parent oiba kangbu siga adu moi macha oiba angang siga moi gi concept se ai hariba pot sing se adum wat patang no ujeiba aduna waliba misina angang sing se tak pagan di yauroeba adi angang sing ja moi siga ayam ba concept se lana tam graba matam dugi education haigadra aduga khunai sigi wakhalon haigadra masi sida kaitang impact ama pininge ba ko adu masi akoi imung da school da lekai da hauragadi akoi khunai sida leiriba nugai taba punamak se semdo asi haina
हाइबसिमा खोलाओमा नुआइतबसी चाही मंगा हम तराम दि लेदुरबनिको अदु हाइर कन्फ्लिक्ट सिसु लेरने बा चाही तराम मंगा मसिदा आई कमाइन हिंगनि हिंगबदुसु आइना ngamna हाइबदि आइना इसागी कंट्रोल तौजरगा नतबा फतबा वाखल लाकपा कांदा आइना कमाइन डिफेंड तौरगा आई कमाइन हिंगनि अदि मतमसिना फरकपा कांदा आई कोना हिंगे आई मरकसिमा कनो ने तुमिना लेरगे हाबदि यारोयबा एवरी डे आई नुमि लंबी से चटपा ताबने लंबी से फत्रसु चटपा ताबने कोलास थाबर चटपा ताबने अदुगा चेक्सु सुरगो सु चटपा ताबने चटपा हाइबा मिदो अदुना लमथुंग यौदोइनेबा ओके ओके तौगदब इंटरवेंशन मैम ले रहे अरुगा इंडिविजुअल सिंगसु कोई मेहरुई सिंग ना सिंगसु हाइरिबा ngasi discussion sida nainariba mayam sing asi selection phiba aduga tongan ba mio sing interpersonal skill wangan ba aduga lenga ki market yam thuna now it has become a pattern number for the last 30 days urabni na lenga yam thuna prepare toraga leriba draft Manipur child policy du yam thuna notify toraga towe aba thabak sing only notify tobaga ti yadri notify tor matung da hairiba documents sida yauriba thabak mayam sing asi amamam ta oina brick by brick nithina lokhalak targa di yam thuna sum makhal gi pattern si lehandana mohana bada achauba thaba amadi oiduni adubo masira mama pa gi oja gi society gi every individual yam chauba role sing lai aduga tongan bi intervention mayam ama tawda targa di suma makhal gi yamna nauriba tender a sing asida angang mayam ama mana nuai na yai pana mahi masing tamna legadab duda mana thauri yalaga seizure gi habi wakhalon ga phaurai se masi koi magi emotion dona ma bu control tawgi bhai tare koi isana emotion bu control tawgi mot emotion is controlling our mind and ourselves hai ta madur maram warga hing da kana dre habi wakhalon se lakune masi lahandan wi tamte yaring ai khoi wari watai tawba afa wakhalon sandongna hona ba aduga school dagi su horaga aduga ma passing na su yamna toina macha singa wari sana bu mathak tagani adubu masena bottom up approach hai makha dagi mathak da chap approach ne aduga top down approach hai tare lenga na tarka ta intervention me yam singa du su yam thuna torpu oisenu hai bagi note setanga sigi the Manipur files ki edition se mata sharo sinjarga sigi edition su mapung pan bidamakta koi अखोई ओजा प्रदीप अरी ओजा लेनिन नंबदी ओजा चिंगलेन अहुमकपो अरोबिसा मखन था चपनु चेरी appreciate your joining लोन नेंगबे पुनम मनसुंग सिगी एडिशन सकरम तो बिबगे SKTV मणिपुर के तोंगान बा सोशल मीडिया हैंडल सिंगदा join तो बिरगा कमेंट अमदी फीडबैक था बिरक पियागनी well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Razrotum signing off Kurumjari